Najčešći uzroci požara u zimskom periodu su svakako neodržavanje dimovodnih instalacija, zatim grejna tela, kotlovi, instalacije i slično, kao i nepažnja građana. Apelujemo na građane da održavaju dimovodne instalacije, ostale instalacije kao i grejna tela, koja savjetujemo da se postave dalje od predmeta koji mogu da se zapale usred zračenja toplote od grejnih tela. Podsjećamo vlasnike kuća i stambenih objekata da je potrebno da održavaju dimovodne instalacije kako se nataložena čađ koja se nalazi u dimnjaku ne bi zapalila. Ovo održavanje je potrebno uraditi pre grejne sezone ili makar na samom početku grejne sezone. Takođe, velika opasnost je ukoliko se neredovno održavaju dimovodne instalacije, da može da dođe do zapušenja dimnjaka, a samim tim i velike opasnosti jer postoji mogućnost da se dim i produkti sagorevanja vrate nazad u prostoriju.